راغله بیا د رحمتو میاشت رمضان المبارک راغله بیا د رحمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک راغله بیا د رحمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک د کیسو قرآن نازل د الله فرمان نازل د کیسو قرآن نازل د الله فرمان نازل دلوشان او عظمتو میاشت رمضان المبارک راغله بیا د رحمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک شیطانان تړلی وي ډېر زغم ځپلی وي شیطانان تړلی وي ډېر زغم ځپلی وي د ګناه د کمیدو میاشت رمضان المبارک راغله بیا د رحمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک څومره ځانګړتیا لري شپه د قدر دا لري څومره ځانګړتیا لري شپه د قدر دا لري د ستر اجر ثوابو میاشت رمضان المبارک راغله بیا د رحمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک اول لسید رحمت ورپسې د مغفرت اول لسید رحمت ورپسې د مغفرت له دوزخ د خلاصېدو میاشت رمضان المبارک راغله بیا د رحمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک نفلی د فرض پسیر فرضی او یا فرض پسیر نفلی د فرض پسیر فرضی او یا فرض پسیر د سجدو او صدقو میاشت رمضان المبارک راغله بیا د رحمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک ډېر وی فتوحات پکښې هم جهاد غزوات پکښې ډېر وی فتوحات پکښې هم جهاد غزوات پکښې د تاریخ د جوړېدو میاشت رمضان المبارک راغله بیا د رحمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک خدای خاطري غواړي نظام اسلامي غواړي خدای خاطري غواړي نظام اسلامي غواړي د دعا د قبل دو میاشت رمضان المبارک رغله بیا د
نعمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک راغله بیا د رحمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک د نجات او نعمتو میاشت رمضان المبارک رمضان